Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Hadu kasngi ke bakhado hakabala iPod ki kertong ki banyakon ni ke election chiteng samoy na Shela constituency kata hadu ka laipo terek unai lor menta arajar ka khandai kiladan reungot baro ki bala thap kerteng na ka benta kani ke election hakasngi ke bakhado ban thap kerteng kiladan sasaungon ki balawan thap kerteng hakani kasngi bakanthom yau kertong kaseng Indian National Congress uba batengshan lajmon renga nang ta kertong kaseng Bharatiya Janata Party uba Joshua Wardri Ukertong kaseng People's Democratic Front uba Mosjo Rockefeller Wanswen kawai pat kadai ke kertong Klemseng kata ke Kongres Mary Kharpuri kini baro kila pendap ya jingthap kerteng jongki hakani gesngi hakmat jong returning officer Haswara uba El Kenjing hadin ke jingthap kerteng sakini ki saungon hakani gesngi kumbakalong hadu menta ki kertong ki banya aireng hakani ke election siteng samoy na Shela constituency Kindan hendreungot baro kentop iki arngot ki kertong ki baladap thap kerteng hakateu balala bakentop yu kertong kaseng United Democratic Party usamla balajet sendram bat weipat udai kertong Klemseng uba komen lightmon ya ki duler jong kini ki kertong baro on bishar hakasiterek ubnai risau bat katarik ke bakhado baki kertong kila banwengno ke kerteng jongki kandai hakalai terek jong uni uju ubnai menta usnam arja ka khandai hadin bala pendap ya ke jingthap kerteng hakani gesngi ka Batisi TV kalayor banekren bat kini ki kertong baro ki bala penpau ya ki jong kini ki jutang bat ke jingkerman jongki hakani ke election Wide bat ka ni ke election ke banwan nak kalian ke jonga ngadan kata ka mola patong mulai kuni ke MDC kani bat haka MDC ke bang kani jadi kun jonga kamlong bat tin ni waru bade MDC jadi jingi kun jonga hikalong bau badan mau badan hak tu kapor bau dangdot mo pampai dua rublai la tristom tu ke MDC ke rublai mari sotu ke jingi kun gade bat ngau tang jong sek kongres bat ke jingi saram jonga hak kapor tang aspa but kade tang nak thaj modan bai na rikasi bro ko ni jok tengah kerman do ni kasin ko mentah kumbak lalet haka election ko lalet MDC bat kini ruki nakaliang jong sora ka bahap mentah sya ni pakai MDC ka hap sora kanong scan kata ka unyu kanong yung bahap siya yung mentah ka hap sila na kerman do bana kini lembah ke jingi jong ka election MDC lalet kini rukin kan ketik kanong sim jong ki bat kamtam ki baik-baik jong masalah konstitusi bro ko ki kwa ka jing telah hak ni kasin ko mentah nakaliang jong ada ka jing sumburam ka jing suit ya ibadan mo bade we lidar wani jong tin jong la nyosin bat am tang kata ide ru state ida la mo state man te ya kablalai ilale bala ka jong kabor tenang ni syakman ki ai ki ba ki bedangsa ki bantrei kita ngan buat di bantrei ban pendek ngin om ya keren ni kablalai mentang ini keren ni kaban syakman ini ngadu ki surak ki ki sekian nanta ki development ki school ki college ngadong sunong ke pengidan kampanye hamtam mi ka thain bodar makla jangai kalau cut off na kanika sora bro kawai ba kumju hagwide ka thain kharus nang laslam di kata ka surak sosok sebelah kila kwa andre hadu mentang jam ni ini kermen ba kani kesin mental ada ke ba di penjab yang hak je kumu amli jo ka Shela constituency menteri sistem hak bede ba surak ma de budlun jo ka pa jong ka than Shela hi bro ladangi phai ya ka Shela constituency bro kawai laju bat beros kata ada ke UDP ngami bandan kanu ke development genre wat la kata ngisungu ya mo ya i late Oktober bulan no kat kebala la kabor la tre genre kan kesin komentar la dagi pai penjot yang sampersyang ban connect sabar di jaka bala penong bandan surak bani tiba ka school ka nabiang bani lai than borta tungi ka bidai bandan sai ka pateng ning kam pembahas isu ba pinong ka don pi kajing kela ke ba pai ba ke kwai kalong badung kong ka bagia kena ka pot skor ka surok ka baar kini ka thanjungi kini ka jaka kai ka badung motion panuju supply sport kan dis kani ka bangin nakaliang ka jongangan sim bakan dong hakmat namar lembah kajing tray ka ba nak export ka bani tray barabor sipun ki nang tray ya lagi hajar ki nang tray kidan ki driver kali kidan ki nang tray mau nang ta kidan ki mah kidukan ki bedi punta ki ai tulun iwe ka support iwe anak kalian jonga nan ham kami kambun nak bidai bat kakam export bat sumjuru hak bidai kisurok tenang kisurok bidai kebudlu jong para support nak kalian jonga ngasuburam ini deho di
MDC jongi hadian bai ladu tiket dengan sen kontras lami pemilihan kai dan dia nakaliang jong ngam don jong pang ai na marba kawai ka area ka ba si portion na ka jongi ka dai sport ang sken ndai kati ka nong sken ka dan tang ba san hajar tam ka kabut kata ka sinyang bataru ya ka area jong ka MDC nong sken kidan tang ba saw hajar katsan spa kita lain kata teka pi kai ka bang i menta ka long lamba ka jinga lang i we de kri orang ba noi ka pan tiket lang bedai nak ni katahan jongi ka babun kabut kidan tumba arsan hajar plus kabut kidan ciptamen mentah nah bedai bat jong jong pi ba be pan tiket lang kongres simino tim dan kata bang jongi ketika mon ka belai lut dan rei nak yang jongi ngilong firm banjok akan ni ka sin turun tan bang kabut ka kambun kadai sini bat ka MDC tu ngaklan ha kadai sini ka ngiyang kata kanong rim ngatarai ka election ka belai ibadu la aten lang ka meeting ka pelong hang teh apo sora hak bede pa kajing demand district ngilong firm nikwa ka district bat la daja pa kapoi syakathong banjok kathong ka banukong hi kalong bangin demand ka district namar ngidan ka parti ka bahe ka opposition ka baklan ni kermen bawat ka state government ka hapan pendang hangi lada hangi along kawi datang katai mo kwa banong bat ngatarai ba kibana jong jong ka parti leader opposition jongi Dr. Mukul ru undon mekat bang demand lang ka district hak bede bat peliat district ini hanya ko sora Kajing temu ke jonga kemba iba ila kelim ta bapi job le pim job ndrei nga kermen hamba bleu ni alam nakmat ngange kajing job katong ngan job nga kermen bangan job 4% nya kata bat ngange ru ba hadin bangala job ru ngan mi ne pok konsensi kum bangala kular ki pat ba ngala bani kendu ikiman la kasni bani konsolf ya kiduk kisuk haman lagi por kimat kiba khmat du aba ngabu abdin bangla dep in election kabening kong kadai na kamata keba kisaki kidon kum kasurok te bat kiwe kibabun ngi yang te kijing duna dingin saya pek ngin konsol kata hadin ngimla bangin na ong ni namar kila bun palat kimat ngin pek ngin saya penbet kata lingba kijing don dekat lem kijong kiba kesan bor yang arti arsjat kum masan bor sulai bat kum juru ima elhek hak juga bor ngi kum national party te kum ko balong manangane wala da ka pa kum ngayele ya MP election tang khat so ngi last moment ke ay ga ticket ngi bar ngi long discipline na national party aba ki ay ga directive bakin manile komot me kat ka balong ru ngi wan be khmat ban abait as per the directive of the party kum joru menta ka bede ya candidate ngi ba Joshua Warjiri aba ka party kala ibit kala aga directive kala nominate di bonlong candidate ng party tingi lawan sa khmat bon file nomination mentagasni te kumbala ong daw candidate jungi ba Joshua Warjiri ibala don ka party na do ka podi ba drop sing nong cloud ibala tre hati kedat ba party ban mentaru kala nang klan ka di tre stom jungi la ban form bun teli unit but na kalen ko party ru ngilas ngap ha ya gajing ya bagi ya konsol badi ba Joshua la bun ba ki issues kimat mo kabaningkong kaba kamat kabaningkong do kaba iang nuot na banda kathan shela konferensi nomor ba aku mo pitip ngami kamat ka sorsilo den re ka shela ka hap po nongkno tingi so thu kum ginong mi kamat asor ba kinong kinong kam ba ya ki development ngala suyo so ni ba Joshua ya kumutrais nong ka ba ka jing jing ba ka dai ka surok nti singkin ka ba bun ka tliu sudah te kum ka balong kalong opposite mo ngi hasor banwara skim surok ka jaka permdon te ka bahanong kedong ba ka jaka ka babun ka skim bermbio te ka beningkong du ka mat ka beningkong du bai ba swai lai konsol pat ngium ka party ngalai keren ru apo Delhi bar nalin koli apo buwan kaba ila pen sngau kabening kong du kalong baga skim kabening kong du kaban pen bahai kan ka surang ngidon bun teli ngidon bun ka pisat kabangin mang na direct na po Delhi ka party ka jungi ka BJP ka di ka pasbicara di India ka baklan bor bar kum ka balong kum ba pi kabening kong kisurak lenti singkin lada ki pajba kilong ki basalak kilong ki ba pet ngai kum balong hakan north east borok kawe kamtang ngabu nangaliang ka jonga long baju ibas Joshua Warjiri candidate jungi baki pat bagi ada ben kendet ben riu no menta bagi de ben jit be ya ka parti ka badun ya ka bor po Delhi
hang ne kading penbahai ke surok kelenti singkin kepadon kam ke road communication kidang don kelenti ke ba Joshua ong bagi na yalit campaign ni hablet dari special sumu ke bamlat wat lagi de habia di four wheel kita kinong ki bumpalat ki surok kelenti singkin tak nadun 1972 bilayo ya ka ket bopora ngabu ka jingkeli ke nong song bai it baton ni jong ka share conference balai ka ja kum ne ta tanay silandan adu snem new far ka post nem bagi bapli ki habya daga four wheel ki babon tak lagi selong ki lagi kejat te kabadai ko umbam umdi kabadai ban upgrade ya ka educational system mangte ban snai ki school ban upgrade ya existing educational institution lagi school lagi college ka parang kambal cerita ban kersan ya ki nongrep ka umbam ko umdi ki hospital ban upgrade ki hospital ko mugi atu kana kaba kabarang don ki sinong kiba armet kiba pli hapkit do kulai dakal do kulai bali pen poi cha du ki jaga ban lek ki ka khaklu sap na 1972 te hang ne nga sokum kan national party ngakren rai ana ko khubor sha kinong song bai bathanje nong ka chala ko ite kuma play eu modi kadno rai gari india te kini ki mdai chuban bit ya kita penbit ke ba lesi kijing penbit ele kuma hapor election ki sabun bon ki bagi sia penbit re ngabu kijing kerpat ya kinong song sinong inok tap buat ba start jong ka sela conference ba soba kendit benrio buat nang benda kijing sai buat nama ka lawai buat nama ka roy ka pa nama ki khun ki si jong hi ngata ka dau aya galat ye ba Joshua Warjri ba ngir sawra ya ka kermen ka jong hi ya kijing angmur ka jong hi dai re hari India berokok bukan di Kongres. Ujur dah hap tentang polis yang berkentah. Dan katasnya bakal ai lat kipai ba megala ki ai lat eko Kongres pesna sarkar menai ka sela balik ki hap ki balik lekha khulung ruki kidang hap kit do pula. Kata saya kata Kongres hai di pot. Kini ki surok kan tisgin kada ne sai do Kongres. Ulang tak kentah. Ha? Nomor ulang operation tu pika di garoli operation tu nya wala reality. Ha? Te nomor buklot uhla. Ngiring iklan takarang ngimhla ngin tre berakam no pai ba do sela lo update ban tabet haka arfoi terik mo. Arfoi terik kin tab yang sutip. Ka CEB kada ga wei ka haisa kana kala ya. Kada ga debt issue. Pi, war kata ruplai na kapor ngikum ke parti. Ngaku memilih baka parti BJP. Ngila ra ka member nam ta ngila wan ai hadu prime minister hadu Amit Shah president rokat. Baya ka CEB it might the central government may implement it in whole of India. Kila ban penrekam the whole of India. Nrai ka member nam jungi jonga baka parti BJP ngila indicate clearly ya ka exemption na ka principal bill. Pa ya hapo state Meghalaya but not east kadeben long ka liberty should be kinwara ka amendment bagian ai kadeben long ka state subject langi implement ya ka CEB ka song bai haka bagian ai bai ka liberty